sai neki šališ škola neki mari prva emisija. Menimo Guardiani, em na dinamika kao uživljenjem kakja emisija. Kakja emisija odlučinjam tkera la fitara umetnost, a posebno tari muzika. A malo gostita no ekterno čavosa obavino pe muzika, em bašao klaviri. A odvajtano Daniel Eminović. Daniel, da će sa Janamik. Drago si vam gešim gosti in tumari emisija. On se kaj čekam. Daniel, prvo pitanje magao ti poučav tu te vakeresa je manje interesila but manušenda. Ko si od Daniel? Zapravo je, sad bi predstavi se da tu je manušenge save šuno tu prvo drom. Pa me šum като писано. Иначе đavak srednja škola, gimnazija, treća godina šum. Uporno đavak i muzička škola. Bavi se muzikasem. Krasno dobro. Šta ti vakeresa je kana prvo drom počinje zante baš klaviri. Em kana keresa lahko do klaviri, soski baš dante baš klaviri. Pa inače uglavnom sad đanava mange, bavi se muzikasa. Uglavnom kao šum cikoro đanava kaj kao što nosi pesma kaj muzika, kao čelavas, pratizavas ritmi. Klaviri su polisamant bavi zaman katro enjabeš. Tad prvo drom šumarski muzička škola. I tada ki započeo. Pošto đanava kaj ja sam ki srednja škola, em bavi se tu muzikasa, pa interesizama Sara uklopisa koziste kjeres hem vežbes, a hem sad odvisa vreme škola. Sad izgleda to ziste vakeresa. Pa uglavnom, pali škola si iman i nastavak i muzičku školu. I kada završio sakada, uglavnom prvo skjerava si vežbanje s klavire. I onda uglavnom izdvojzava ki bošaj najviše, te bašalav, a u ostatkos učizava ili družizava na drugarinca. Pa šta čez. Kana sam da je muzika interesizama ko si neske uzorja kaj počmi zante baš s klaviri. Pa kada počnizum, nas i nema neko uzorja, ali vremenom še kjer si uzorja kada poznata pijanistija, svetska poznata pijanistija, na primjer Lang Lang, ovsi je kinesko pijanisti. Forovic, ovsi rusko pijanisti i kija. Kana počmi zante baš s klaviri sad cikoro, da li si neske dženo kaj dičanska kada potencijal je tu tvakera kaj džan zasto egzist šaj kjer se heči tu korkor i ko si neske najbolji podrška zapravo kaj podrži zastom sako kate testo. Pa najbolji podrška si mi porodica, naravno. Heme profesorja kati škola. Među nama dalje hađeno dičas kaj su dovoljno talentom, ali dik tekaj su talentom. Pa šta će, kana sam da ki škola, interesizama da i možda hedrom ki škola si nestu neko problemje tvakera možda diskriminacija kakva pošto a men džanasa kaj men Roma možda na sjam budko muzičke škole, ali pošto tu si Hana interesizama da i si nestu aj prilika te sučize su taj diskriminacijasa ili aj lafite vakera kaj dženo soske baš tu roca katka ki muzičku škole ili ki djajči. Pa nas nema i diskriminacija, me nas je umjedino rom kaj djava ki škola, si dosta panta čave kaj djava ki škola. Em kaj si isto dosta uspešna. Tako da se nisi diskriminacija. Pošto vakesa da kaj si but dosta Roma kaj džana kad ja škola, pa interesizama keyboard zapravo si zainteresovani Roma kaj uopšte magna čitke muzikasa. Da li džansa ima nušena i čavenkova si čače zainteresovana te si čon, te zjabeni, te bašalen, bilo so, to je aktivna ki muzika. Pa mislim kaj si Roma generalno dosta talentovana za muziku. Džanama kaj si uglavnom si dosta zainteresovan, ali niko, mislim ne baš niko, ali većina si zainteresovana za narodnu muziku. Niko ne je zainteresovana za klasično i kija. Šta te vakesa mi je da samo si nesto prvo nastupi, kada si neska da prvo nastupi, em Sara
Осети сајанка на и чампур дома го сака да мануша, дали ќе со изан хај такмичење, дали со изан хај награда, хај чи ќе дија. На први настапи си нека на снеман деш беше. Настапизувам ки школа, новогодишно си не концерти и ме што ми е композиција. Искрено си нема нахари него бути трема. Али и трема временно не сте сај. А такмичења сигурно се искрено доста такмичења ки Србија која републичка или меѓународни такмичења. И углавном освои за вас прва или друга награда. А наступи кај би издвои за вас, кај ќе ги онако упечатливе, кај ќе ги онсечењис. Си наступи Коколарцус. Коларцус иначе бари сала за класичне концерти ко Белград. И Ваќе ги сар дикца туско будучност. Саби сте плање за будучност, дали планирис хај авторски композиции, те керес, хај чи хај наступи да и ситу ко будучност ќе дија. па искрено и не размишлувам превише напред ко будуćност. Планиризува само те, мислим, тренутно планиризува те заврши школа, те здравје пише факултети, а композиција па наѓа ако албум ги онда пише. Ако хај жено ќе дија терно почмис да те бави запес, плавири се и те керел хај чи музикаса. Дали ситу хај порука леске, сај порука би областу туте вакере сеске ако си хај жено терно со манга те бави запес музикаса. Па ќе би дава сик савети, а када си согодалте на Лустайзел и те гуризел, ток навел саран Даниел, општо со довизам време телески амари емисија, ТВС ако тамаро подкаст. Ко крај било сме чефи, харите шу насар башалес, ако си могучи када. Каде се те пандаскака подкаст. Ovo ste ga ću palim i Atumente hali novi successo di Kena emissija na dinamika si džinđapi tuminge, iako trenđari kratko, ama na dinamika je vere emisija kad trenola ica poviše. Tumen ako si džinopu tuminge keren like prati nam ko mali društvene mreže sa vekovem ko opis profila. Ovim sam stendi kamik je ver emisija.